Hello mga guys, welcome sa among first vlog. Mga guys, kami diyang top vines guys diri sa Tapon, Kansyahon. Guys, ang among kalaki karon is wala may lingawang grupo, mga tumiog sapa kay mang hubas mi. Ang among pangwaon kay ulang og pantat, so kita mana guys na ako'y daan sundang, so ang grupo guys sinahinay lakaw. So before mi nilakaw guys, nananghit ta ni commander guys kay kibaw na ka guys, og di mananghid guys piti-piti yung agi guys, di ba? Ana mong gina guys. Nya guys, hinahinay na migdulho guys. Kani din agi anana guys, mao nang gitawag og kaiya guys. Padong ni ngadto sa lapnis guys, padong ni babaw sa lapnis niya adto mi didto. Matagak kay kadiha guys, aguroy guys. Hinahinay lang yun guys, kay gulay masalo nimo agoy paka yun guys. Nya guys, hinahinay na miglabang aning na tubig guys, pero mayroong sapang amo magyan guys. Dining napita guys, hapit ko taga kay lubi guys. Sus kung apa masal batong lukay guys, tagak-tak yun guys. Nya guys, among gipadaplin ng tagak nga lubi guys kay alams na, di ba? Nya guys, padayon mis lakaw guys. Nya dere nakaagi mi sa lapnis guys, so na nangaligo gamay ra guys kay buntag sayo pa man, mingaw-mingaw pa. Nya picture ko no hay mo to guys, nagpadayon miglakaw guys. Nya dito mi lahos guys sa permirong kuan guys, babaw sa lapnis guys, so kita mi gamay nga sapa guys. Among gi kuan, gi naog. So karon guys, oh kita nyo guys, tinaw kayong tubig guys, oh sustansya kayo guys, kulay gray di ba guys? Oh kani guys, naa diri ang mga ulang guys. Kaning ulang guys, kung tawagon sa dagat pa ni siya guys, mao ni ang shrimp guys. Oh na si Uncle Gabriel guys. Oh kompleto mi guys, naapagid si Uncle Dungkoy guys, oh si Uncle Nire guys, oh ayaw kol, oh ayaw kol. No mao ni si Uncle RJ guys. Awa gahubo na siya siyang brief guys, kay wala ko na labalabay ang brief guys, mas mana guys niya wala siya suoton balik. Ya karong guys, mao ni ang ulang guys. O sem kay naw lami kay na guys. Lami kay na siya sugba, prestuhon, tunuan ba guys. Mao na siya mong tuyo diri guys. O di ba? Dagko kay tagas kay kuan guys, pak guys. O nindot kayo guys. Inana ra na guys, bisag apuyo na sa sapa nga lubo guys. Pero lami kay nakaunon guys. O awa guys. Na sila sa kuan guys. Oh, nay man lang og langob guys ba. Lingaw kay sila guys. Nanguot sila ngadto guys. Apil lang lato-lato kuot guys. Hawa guys. Oh, proceed din mi guys adto mi sa laing kuan guys. Adto mi sa lain babaw guys. So mao ni mga angkol na to guys. Gadana og kuan baldi guys kay sudlan guys. Oh, nana mi sa kuan guys. Nana mi sa location na mo guys. Mao ni ang babaw sa tubod. Mao ni nay kahoy diri nga daog kay gitawag guys. Tin-aw kay guys. Oh, lumaklay na sila guys. Oh, diba oh? Uy, si Uncle Ilyas guys oh. Oh, model kayo guys. Oh, nindot kita nahan guys no. Tin-aw kay guys. Daghan na diyang kuan guys. Daghan ng tilapia. Ya karong guys, adto lang gid mi sa pinakaibabaw guys. Oh, awang grupo guys. Gadag kaldero guys, sa kaldero guys. Wa pa na baluto guys. Lutuon pas babaw. Oh, ana guys, mo na niya mong kuha dito sa ubos guys. Oh, lami kay guys. Budol-budol ang grupo guys. Oh, awa guys. Lami kay sawsawan guys, na sa bukong guys. Mo ni guys, pakit-on ta mo guys unsaon pagpahubas guys. Kani siya dining partiha guys. Alihan ani magbato, ini ka mag-ali og bato guys. Butangan din magbasa nga lapok guys, aron dili kalusot ang tubig guys. Kay adto man mis ubos magkuan pahubas guys. Sa among gisimang ang tubig. Mo ni siya guys, para makat-on sa taginagmay guys, ba kay kuyog ta guys. Dili lang kay tigkuha tag video guys. Siyempre guys, tabang sa ta guys. So di ba? Ana man gina guys para makakaon ta ba. Oh, nara guys. So hinihinay na og kuan, hinihinay naghugas ang tubig dito sa ubos guys. Igama na guys. Ang purpose sa gidara mo baldi guys kay amo na siyang kuan. Habuan og tubig guys dito nga part sa ubos guys. Kay adto man dito magkuha og ulang og pantat guys. Oh, clear kayo guys no. Oh, kita nyo guys. Ang tubig guys, oh, ubas na guys. Wala na magi guys. So ana mi nga part guys. Ana mi magpahubas guys. Amo nang kuan non, habuaon ng tubig guys. Baliwan din na siya guys. Oh, mao to guys. Suman nami guys, wala mi kuhag video guys. Kapit na malubat guys. So padung nami manguli guys. Oh, hinahinay na guys. Ani sa atong kalaki nga kape baklay guys, pero okay ra guys.
for the boys na guys. Oh, nakaagi man mig lubi guys oh. Nya gipang uhaw man guys kay wala kadag tubig guys. Oh, nangawa to lubi si Kuan, Uncle Gabriel guys. Pero joke ra guys. Nya guys, naagi mi balik sa Lapnis guys. Syempre huga man ta guys kay galangoy-langoy man ta didto. Daghang kuan balas o awa sila o si Uncle RJ o. Katangtang og brief guys. Oh, ambak na sila ron, oh. Nindot yung tubig, no? Kani siya, guys, marasa, guys. Alas 4 na sa hapon, guys. Minga na kayo, guys. Wala rin ng nangaligo, guys. Kami lang nabilin, guys. Tinaw kayo tubig, guys. Lawom kayo, guys. Awa, guys. Awa si Uncle RJ. Agoy! Kitang lubot, guys. Agoy. Grabe si Kuya RJ, guys. Oh, nindot kayong tubig, guys. Kita na mas lapnis, guys. Oh, nara, guys. Katong wala ka rin. Oh, nara guys, nagbaklay nami guys. Mao ni giingon guys nga agwanta ha guys. Kay mao may gituyuan guys, baklay guys. O pati hingakan ako diri guys. Taas kay ni tangason guys. Gunit lang gyud sa kahoy guys. Kay mataga ka guys, ma-full ka guys. Agoy guys, paka gyud guys. Ug walay masalo ni matus ubos guys. Parihara na sa gugma guys nga mapakyas ka guys. Kung mataga ka sa ubos, agoy paka ka guys. Sakit kaya guys. Sakit pa sa mad guys. Mao na siyang view guys. Nas babaw man yang kaiyag among gikanan kaniya guys. Nindot kay view oh. So, diri ra ko tubang vlog guys ha. Next time na pod guys.